4. februara 1927. umro je srpsko-crnogorski vojskovođa, serdar i divizijer crnogorske vojske i general Jugoslovenske kraljevske vojske Janko Vukotić. Slavni Crnogorac i veliki Srbin je bio jedan od najvećih vojskovođa u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Kao načelnik štaba Crnogorske vrhovne komande komandovao je 1915. godine Sandžačkom vojskom, čijih je 6500 boraca u ključnoj bici kod Mojkovca sprečilo 53. i 62. diviziju Austro-Ugarske armije sa 20.000 vojnika i neuporedivo nadmoćnijom artiljerijom da udare u bok srpskih trupa koje su se povlačile ka Albaniji. U Prvom Balkanskom ratu 1912. i 1913. komandovao je istočnim odredom Crnogorske vojske, a u Drugom Balkanskom ratu 1913. Crnogorskom divizijom u sastavu Srpske vojske. U Prvom svetskom ratu, prilikom povlačenja prve srpske armije ka Albaniji, početkom 1916. kompletnu zaštitu srpske vojske preuzela je Crnogorska vojska. Tada je Aleksandar Karađorđević uputio telegram komandantu Crnogorske vojske Janku Vukotiću. Ako, serdare, zadržite neprijatelje 24 sata da ne prodru na Kosovo, vi ste se odužili srpstvu i slovenstvu. Ministar inostranih poslova Crne Gore Petar Plamenac u ime vlade serdara Janka Vukotića odgovorio je: Srbija može računati na bratsku i neograničenu pomoć Crne Gore kako u ovom sudbonosnom času za srpski narod, tako i u svakom drugom. Neka mu je večna slava, da se ne zaboravi.